Waki wa nyumba cia raithi ni undu ukoretwo hembirio ni thirikari nene, undu ria kwa ihinda uteithiriirie Akenya nginyagia aria muhuko muhuthu kwigina na cikaro. John Mwaura ni murugamiriri munene wa kambuni ya Finsco agitariria bata wa atongoria makiria aria marahuranira giturwa kia president githurano-ini kia mweri wa kana na guthie na mbere na kunyitirira mubango uyu. Nitemiria turoire ni akugate undu atukwenda kunyitanira na thirikari ito ya national government na county government yo ciothe haria cikigociri ni uhoro wa kunyita itemi thiini wa uhoro wa waki wa nyumba. Na waki wa nyumba ni kugati to mwaka mundu akona mamilioni ma mbeca nigetha agena gwake. Kurigana na Mwaura hari bata atongoria othe gwikira undu uyu cioneki-ini ciao niguo gukana rumanirira naguo angikorwo ni makaiyukia utongoria wa bururi. Nyumba yaku ni igaguteithia baadaye. No ungitura urihaga rent o muthenya miaka 10 20 igathira. Mbeca icio nduri hindi ugaciona ringi. No iko urari handu ugikagia. Ona ko ni urari haka interest kana ndigatheki. Ti uru. To nyumba yo ikaria yako. Thirikari ni gathiririo ni gukorwo ikireire kunyitirira Kenya kuhitukira mibango mihuthia ya waki riu anyitite miku maruhonge rwa andu kiumbe makiurio kuiyukia makinya ta maya. Andu ni marangika muno meciria-ini mao ni undu wa maundu megie nyumba kuriha rent na kaundu kau ga kuriha rent andu maronire kamera wega hinda kurari na murimu wa covid na riu kaundu kau ni karagiria andu hakiri muno na andu ni marorire kinya mathicari. Kuringana na murugamiriri munene wa motungata kambuni ino Abigail Zuena, kambuni ino ni gwetete unyitaniri na kambuni ingi cia waki tondu ngiteithiriria hanene gukura kwa ruhonge ruru. Ngakena makiria muno ni tondu atumia hindi yo ni makaheo discount ya 25% niguo tugitire the girl child na tumai encourage magure manyumba. Na affordable houses to mwaka ukona nyumba ndi kwa mamilioni ma pesa. No ukona nyumba ya milioni 5, no umiambiririe ya milioni 3 kana milioni 2. Ona milioni icio 3 kana icio 2 nacio nduri. No abere karona 10%. Kugina kuo kambuni ya Optiven Ruguro Optiven Foundation ni ambiririe mutaratara wa kuha mbeu njithi hari uigithia riu ikiambiriria mashindano ma uini. Kwa muda wa miezi miwili tu tutarudi hapa tupeane hizi mazawadi. Walakini tuko na zawadi zingine zinaitwa kwa kimombo consolation gifts. Aria makahota na mashindano-ini maya magakorwo makiamukira migunda riu mbeu njithi makihoyo kuhimbiria uigithia makiria hari uguri wa migunda na cikaro. Sio tu kuuza manyumba, ni kuangalia kwamba our communities are happy as an organization na tunashukuru Mungu. Hadi ni Kameme TV ritora kwa ni Bataru wa Mwangi.